Ibang hadi as observer cooperative department is ibang hadi observer as a observer pen dak mane nitin dak hadi la bailo pucha hadi la lems lo nga bailo hadi non bang aprang bailo teng dolo hadi sita men non bang uniform nang ji pia lo non bang all india hadi isibet a bailo pensi akam pasulinang po alem still long kami lasian po lahong long kami tindak hills area long ke lems pusipulo bang bele long ke peksi pulo dak bang ke lems long ke nili tu bang ke la sela so alam han sidang than sidak bang lo aprang bailo par sab su prekche do ko khadi ki prek ki do e hai tami asap so prekche bang ke la a class b class po bang non dak et pon dak aprang bailo long ga ave so a class long bang ke la members bang non edi share and thurang padi 500 है each यूनिट लॉन्ग 100 rupees है यूनिट लॉन्ग है यूनिट मुनिस दामे 5 का एनाई मांगे सीसी लॉन्ग दी पास्ता नाम लॉन्ग कंपनी तो मसाला है दी अंके ला 500 पेट नांग को है दी अंके ला सो शेयर बांगे एक क्लास अलग सिबुदुन को plus a member bang kadi a shareholder bang ke a class long do ko ang kala so a class a membership enote mane da kupisi la lems long ke do ma di enjoy long ko da lems long ke election every 5 years the election asan da do election the du long ko as a chairman ten long ko vice chairman asan do long hadi election thodi long ko ang ke da pipi ma la da long alang tum lems long hadi pipi ma lang tum ki claim dam dam ala right do lo je karju dunji phan udi da hin ko no ma akam da mi alang hadi business thak da me kar right dolo anke hala ekta bangke b class bangke hala bangke that membership and po hala bangke 10 rupees pan hadi sida mi alang bangke ke enjoy bangke apawar abi hala bangke aparwa mine lak dudunong pe ke do bangke sida me la election height dudunong lelo just only for members lunch olo bangke so adoption of thak sini ki bang hadi as a special general meeting and lunch